Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Manje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamoshaka kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke. Ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uy'thole zonke iy'ndaba ezintsha engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Usungakwenza kanjena futhi ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba ukulethele lona namhlanje sithi MK laphana-ke sikhiphe-ke isimemezelo-ke laphana-ke kumele senziwe abalandeli-ke be-MK-ke laphana ngale ndaba-ke yamavoti, njengoba sonke sazi ukuthi-ke yathi-ke ayiwamukeli-ke amavoti-ke isina-ke laphana-ke. Sikhiphe-ke ilinki ukuthi-ke abantu-ke bagcwalise bahambise-ke izikhalazo, kodwa ngifuna ukuthi wezwe ngami-ke into ozenza nje udlala-ke ividiyo-ke yalosisi-ke uzwele yona. Nansi laphana sewuzwile-ke le video no-comment section-ke uvushe umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu ukuthi ngicabangani-ke. Sicindezele ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuthokozele. Commander morning, sanibonani ma-MK amahle. I hope sonke si-right kule winter njengoba seyingena. Ma-MK amahle, kunesicelo lana esiphumile sibuya phezulu kuma-leaders ethu. Kunelinki ephumile, siyacelwa lana ukuthi asifile and then si-rejecte ama-results lawa esiwatholile from kwa-IEC laba abasikhethele wona ukuthi thina awethu. So and thina sabazi ukuthi lawo ma-results akusa awethu, so thina sifuna ama-results ethu. So siceliwe lana ukuthi masifile that form, sisende sisho ukuthi we reject those results, they don't belong to MK. So njengokuphuma kwethu njengoba sasiphumile sibaningi sambili sovotele MK, siyanxuswa-ke namanje ukuthi masenzeni kanjalo, masifile in this form, sisende ilinki ngiyifakile lana izotholakala